bos. Naon ya? Nenek ke kita bos. Jomblo. Usahana naon jeung aing. Asuh eta bos. Kesempatan bos, pendeketan. Jadi Pak mah bos sekali-sekali. oh bos di Arek moal. aing ketua geng bucin. Ya aku aing bobogohan. Santai-santai nah bos deh. Kali-kali jing bos. Bobogohan. Ulah sok ngaco di tamle. Aing tersep ka eta. Bos, coba bos sekali-sekali bobogon. Hang dulu bos, orang teh bos teh sina gitu bos di. Bos ini bos. Ngaco dari dia. Bos, kudu bos. Goblok bos. Iya bos, sekali-sekali bos di. Orang lain lagi bos. Iya bos. Dan Orang gitu bos. tersep. Karunya yo. Ada Kali-kali. di resep aing mah deui main doang. Halah bohong, bos. Dia mah. Bos, mah bos mah geus boga salah gimana bos? Bener. Bohong. Emang boga sirah. Tuh bos. Udah mah kemana bos? Bukan bos. Udah mah kemana? Bos, tembak bos. Bos, kumaha bos? Udah menang dia. Goblok, lepas gila. Bayung nih mah. Itu doang. Amat. Mahi ya di lado main dirampek menang 7 ge tariguna bisa tengah campur cai beres balik aing Bener bos, itu bukan perasaan. boga aing udah perasaan Iya, tadi ngelewat si Neneng. Ngarang teu boga perasaan. Kabar. Wih, bukan perasaan. Bos, kan dia mau batur ngelewat. Mau ngomong punten tutup aja aing ngejawab dia mah. Ayo bos buka perasaan, kayak kurang dibantu bos. Nih. Serius. kumaha carana Bos mesti di videonya. Ayo dak, tadi dak. Ayo, siap. budak naon nih nya cenah naon nih budak Woi, si bos kan kuali resepin ke si Eta. Oh, Mau orang bantuan. Oke siap. Siap. Kia rencana ya. Oh, orang kumaha? Orang pura-pura si bos kesurupan. Ya, mantap biar. Boleh. Boleh. Semoga tadi tuh bos. oke Orang kuali tutupin si Neneng lah. Oh, ayo. Oke. oke Ayo. Oke, siap. gila amat ngomong ke naon sih Bos bos, kuali mau tutupin orang bos. Oh, ayo. mana Nggak, saya. Ayo mesti bohong. Tembang ai. Kamu iya ya, yang pamerah yang ai. Mana gelis ti dong ai. Woi, Dot, kenal dia? Lu kalau nyiram kembang. Ya udah, iya kembang bagus. Iya. Mana pamerah yang ai dia hanjai, ya yang cina lagi. Bisa nih si Dadang. Iyalah, kebuku aing dilawan. Cuma dia jangan rai. Gas bisa idan. Benar dia. Mungkin sudah berbincang para jasa gitu masalahnya. Nyamu aing saya teh jelas. Ya amat sabar ya. Bos tuh bos. Bos tuh betul. Sekarang. Coba bos. Maaf mah. hayang si aing tapi sendiri teh Jadi hati nanti bos. Tolak. Apa pernah mau bogohan? Wih, jadi jadi. aing ditolak gampang misalnya Benar bos. Benar bos. Apa ya orang ulin yuk? Mana? Kamu baik. luka soal amat
Kanu kabogo aing huleup, aing jauh teuing di saung, aduh, di saung bela aing taris. Yang, tenan yang. Kebenaran amat. Dang je, bang esbay. Iya, adik tangguan ku yang di imang. Tapi yang kesetuti betul nyamper andi. Hulap aing ya. Ini temarana yuk. Terus itu ngajak ulin. Ulin ini can mandi dia. Kamari dia nyasar mandi. Jorok, jangan can mandi. Gila ini. Oh iya, Ulin kemana cing? Ini ya, kadang kemana? Karbe yuk. Yuk. Bagus kan? Ya. Di mandi, di. Yang mandi-mandi itu. Wih bos, jangan ke dia, jangan dia mah, bro, gerak. Ada. Tuh di dia yo. Tuh kan cek dia cenah aya dia mah. Orang yang mandi di mana yo? Ayo. Ayo. Bos, kita bos, yuk bos. Ya bos. Bos. Ini orang yang mandi bos. Aduh bos, tidur orang bos. Bos. Capek bos. Bos, kan Caca datang ya. Coba bos, coba praktekin dulu itu suarana. Oke. Suarana coba. Kurang bos, kurang. Kurang bos. Kurang bos. Aduh, kurang. Eta mah ngeujeun. Wah, pas. Itu mah aing ngising lu aya. Iya, tuh kumaha dia ngarang. Koserana coba, Koserana coba kumaha. Tapi dong gitu bener. Oh, eta bagus tah. Tantin eta di podcast mah mau aja dia, bos tah. Oh, iya tah. Oh, terus itu beta. Bos, langkah. Tadi dah bos. Rangkap gitu. Oh, gitu, bos. Tuh, itu suguna aja tuh. Kadeuleun deh tuh. Kenapa dia? Lumayan. Nah, iya. Woi, gimana konteangan kita di Perasaan. Di dunia ini sempit amat kapan jeung budeg. Aing mantos ngalalau. Arek digogodok. wah sih ngomong nangis kain datang aing nanya kakak kapangi cek aing yo. Aing mantos ngalalau. Nyair tahu. Nah nyengir sanu nyengir aing menanya lain nyengir. Nyair. Jelas nyengir di tadi. Jali dia anu nyengir goblok. Torek dia. Jelas. Kiluan. Nah, bu Nganggo godok. Tariguna 1 kilo. Nah, aing kan si udah gawe. Godoh lauk, godoh. Ya, si jelema poin pangi kalau kita nyengir segala kita beli itu iya. Mumbung aing tanggup. Ayo kemana yo aing kesel yo. Aing arek balik edan. Kemana weh? Balik. Milu aing. Bos. Mulai. Bos. Kakak gua aing bayar ya. Ayo ngerokok aing. Allah selamat. Motor, kunaon sih? Pilih lagi dia main. Coba, sampai kuda bisa. Tanya kunaon. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lu di mana? Aing bapak kolot nasi neneng. Ih, bapak kolot aing mah masih aya. Berarti aing bapak kolot bapak nasi neneng. Terus maksudnya dia asup kecil. Ayo naon? Iya sih udah lemah ade. Lemah bagus. Oh, Si neneng kudu daek kita iya jelema. eta doang. Ayo. Coba kembar dia. Coba kuda lagi. Coba serang. Poin tekan ayo jeung budak. Aing bantuan ya. Kemana woi? Aing capek amat tadi nuturkeun jelas aing yo.
Si Ujang kasurupan. Aing mau. Dia. Sama mau asupan di tadi aing mau asupan itu. Tadi aing mau asupan. Ngalah lauk. Jelas. Kaci sauk tadi mau asupan gua kaci sauk bingung aing sih yuk. Bener mereka mana sih yuk? Ngalah cai. Kan ember, orang banjur kan si Ujang. Goblok. Pusing aing Saya ngadengin kaci dia. sauk saya nganjang mau bacara. Main CS mau tuturkeun ku aing bener be. Heh, Bang. Ilu aing lah. Aing udah clear. Iya goblok, iya aing nangan iya. Dan Naon dita? aja ngalah cai manjurkeun ka beungeutna si Ujang. Nganjang mau munuk kieu mana diterima moal lah. Jelas. Cin, capek aing dia Cin. Dia mending kena ulah nutur-nuturkeun aing. Capek aing. Dasar mah frustasi aing diputusin ke Bogor. Iya di dia. Iya. Ember. Woi, Si Ujang. nah ngalokeun aing doer, si aing ganteng, na doer be asal bae dia makan tak ampun. Mana yo? Jadi dia bawa ke rumah sakit dirojok ku dokter. Ah, Edan. ajak aing gitu rek nganjang mah. Milu aing lah. Cicing. Cicing dia di dia. Jelas. Goblok, lain teu jelas. Aing arek nyuk cai aja ngabanjut. Si Ujang keur kasurupan. Aing mau. Dia tadi aing mau dia dan. Oh, cek aing penting ke aing ngilu jeung dia nganjang urang. Ya, nanya-nanya asupan bae kita di aing kerja. Jeung naon ieu cai euy. Manjur si Ujang goblok keur kasurupan. Dia ngadengin henteu ceuli eta. Parah di sini mah. Dasar ceuli lentah. Minta jatah ka aing, mau jatah di mana aing teh Goblok amat dia mah. Ih, jelas. Ngalawan eta, cokot. Aing. Panen kieu. Dia mau kumaha sih? Bismillah. Terima aing baksa di banjur kieu mah. Oh, dia jadi enggak bohong dah goblok. Jangan tadi. Sumpah. Jelas. Ada aing berana. Aing, balik aing. Balik. Woi, ke mana kan tak? Balik sih tadi. Woi, ke mana? Balik aing. Woi, kantor ieu. Bobogan doang. Sebenarnya mah aing bobo ka si Neneng. Aing mah tebago ka dia, dina ge dia carana salah dong kieu. Ih, dia mah ditahan budak kieu. Saya lah orang balik lah ya rumah udin. Aing gagalin. Bohong. Ujang. Aing gagal aku dia. Oh, dia mah. Udah henteu teh si Neneng. Lah, dia capek aing dia sekarang. Kamu aing salto. Dia main orang-orangan dia. Weh, bos, nunggu bos. Bos, bos. Neneng bos. Mang Ujang ta. Mang, kemana Mang? Gering euy. Keringinan Mang. Ya kahujanan kamari. Gara-gara naon? Syuting film si Tuti jeung si Neneng salah paham. Tah. Personil. Wih, itu si Kendor tuh, kemana Kendor? Biasa kedar. Cek bola kaki. Sore paling jam 4. Emang kemarin terjadi keserang. Bas bae saya lagi mau tiru cewek. Guys, mau kemana kamu? Oh iya, hati-hati ya. Ya. Bisaan kerangan menang